Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai kan book chewa December ni somni le patni ania Myanmar thu thar rang kan ngai thadon ani Military Council in Chin State chenna in an hal chhan CNDF te ngai dan Military Council Sipai Polin Chin State operation an neya chenna in an hal chan chu Indona muna thil thleng pa ngai mai ni lovin Chin mi puite ti sa le ri rulam thlenga ding kho chuak theilo tura anti luina ani thu Chin National Front CNF thu puang tu salai thet ni chuana soi Chin State Military Council in Indona acho chu dan enin Chin mi puite in le ro sum biak intelin zaruk don chu meya hal chia tania mi puyan thata mei chechunga tharum tho in mi pat mei chiat na thlengin poisak nei lovin an che a chu Indona satlia ani to lo ti ka soidu ani chung chu thil moi lo ber mi hring chunga hleilen na sual rong bol na ni in ka hmu a chu tiang chuan Chin mi puite politics business social lam thil te le ril rulam thlenga ding kho chuak thei to lo tur le Chin mi te Chin State ta om thei lo hial tura an ruwa man na ani ti ke chuan ka soidu ani thu nei na la tu Military Council chuan ano ya tha operation mingvo in Chin State pumpui chu October chorkar khatna atangin sipai tam tak mangin Chin State township pariata operation aneya chenna in tam tak an hal chhevek boka thu nei na la tu Military Council chuan Chin State than tlang khua a biak in panga telin chenna in zanga somnga chuang chu thathum chungin a hal chheveka chu baka Chin State township danga falam mindat kan palet township chung khorang chenna in te po a hal chhebokani Military Council sipai te chuan mi hring chenna in an hal chiat sak mai baka Chin mei chiat te chunga mi pat mei chiat na mang kholovin tedim township a luai khua a raipuar le kumthum mi naw pomlai mei chia pani chu November ni som pakhat khan Military Council sipai ten an pong sual bok ti hriat ani a Military Council sipai pol chu Chin State tonjang township tel lovin township pariata anin kul veka mun ma lak tumin operation an nei renga thal fawang hun aloni ta ka chuan leilam le boruak lamatanga operation nasazo ka kalpui antum arin omthu salai thet ni chuan a soi bokani kalai miawa sipain biak in saklai telin chenna in som pahni an son chuatir kalai miaw chanmin ong si veng bial number pali chunga biak in sak mek telin chenna in som pahni chu sipai ram tia soin Military Council in a chuatir thu tual chung mi chuak tura anti zinga telve pakhat chuan heti hian a soya lekha an ron da a min la ron be pop le lo an ni lam chuan sipai ram huam china a om thu an soya azat ve vel chu anin son to a an in te ero chu an la thiat lo a cheng te le bungrua chu anin thiar chuak to a tuna in son chuat tumin anin seng hoi mek boka lekha a chuan chuak du lo chu dan anga hrem na pek anni tur thuwa chuang bok ani ti ina soi he mun hi construction military division engineer ram ani thu December ni som pathuma tanga ni som ni paruk chunga in son chuak tur le hun tiam chunga in son chuak lo chu dan anga kalpui ani tur thu komondar nge in hriat tir na lekha a ming zia nanin tual chung mi te hna pek ani chuak tura anti tual chung mi te hi tuna anom na muna anom na hi arai to hle a kumriat chuang ani to a Military Council sipai lam hriat tir na chua ani nuwa atam jok chu anin son chuak to ani emuna om te hi tun ma NLD sarkar lai tang to khan dan lovin anom ti in sipai lam hian thu buai an the lut to a ma se kot thutluk na mi pui lam an chakawangin an om chun zom zelani palet wa a ral thuam keng pol pakhatin mi parukan ka phlum le ta Chin State chimlam palet wa township suni kanong khua a December ni som paruk zan khan tual chung mi paruk tha ni in pakhat chuan hliam na satak tuarin sami khodam do ina enkol ani thu sami kho chung mi pakhat chuan a soi zel danin suni kanonga hian
December ni som paruk zan khan mi paruk chu khopona tha annia pakhat chu anang honga hliam atuara tuna chu ana har chuak to a sami district damdo ina kan vakal thei silo security a khawlu tuka achung te chia ankal thei ti ina soi suni ka nong khuwa hian December ni som paruk tlai lam darli vela mai tuam ral thuam keng mi panga lutin khochung mi pali le company staff pathum mi pasari chu khopona an ruai chuaka mi paruk chu apluma ma se chung jinga pakhat chu dam chuakin hliam na satak atuar me kani suni ka nong khuwa hi sami khuwa atanga mel som pani vela hla a in som rukvel na khuwa ani a khumi nam ho na ani he tual tha na thleng hi engral thuam keng pol ti nge hriat thei alani lowa CDF palet wa pol chuan hetianga poisoi lo mi pui chunga ral thuam manga a hu howa mi hring rong taka tha mangte hi pole bo mi malpo ni se chui zui ani tur thu le na sataka hrem na pek ani tur thu thu chua an siam ve nga lani Myanmar jet khur lai na chima mi somni an thia mi za chuang an lam mulo December ni somni pani jingdar level khan Myanmar Napkan district Kachin state ta jet lai na khur achim thut maya mi somni panga hliam tuar te chu an la chuak to a mi zavel an lam mulawani 200 rescuers stand long mangin ruang le mi hring an lam mu lo te chu an zong me ka Kachin news group ta lan danin mi somni he lunghlu khura na thok te hi an thi ani Kachin network development foundation civil society organization representative tarlan danin mi somriat vel chu jet lai na nom nok chuan lui chunga alen lut theini in an soi Myanmar hian ram leilung hausak na anei nga hle a jet khuro pui tak takan neya heng hausak na te hi mi pui lamban phak ero ani velowa tuna phei chuan min ong lai le a hoten an thunun vek ani tun lai hian chin mi tele ZRA inkar boruak athalo hle a he thu hi news pakhata tanga lak chu ania ngai thate ang Chin National Day man na a zomi antela China hian nabakal sual berchu ZRA zomi te hi an nia tun ma atangin nama in thliarna kalpuina saberan nia tuna ram ri vela an lo buai le to ani ZRA hi zomi Christian za an nia Hindu le Buddhist rama anom ve thawa Manipur le Myanmar border vela hian an tam deuh bera tun ma atangin Myanmar Sipai sual hovin Chin kara buaina siam nanan mangthin bok Christian kan ni awangin ngai thatakin en liam an nia tuna Myanmar ram chung abuaya Chin state na sataka be an ni laya Sipai lam tang zonga ma an lo la hi global Chin mi puite chu an lom lo hle ani kan u naw ti in kan ena kan hnung lama tangin min beidon ani chuan apoi viawang thuak nei chuan ngai tu ro se PDF le CNF CDF te hian mi pui tan an beya mi pui zalen nan an beya hei hi rem changa lo mangin Sipai thurwal puin ZRA zomi independent anti hi global Chin organization chuan natakin zomi Sipai te adema NUG hian tun revolution a hian zomi te achiar tel lo atel du lo ni lovin ZRA zomi te antel du lo zo kani USA Australia Norway lama Myanmar Sipai hlaw ZRA zomi tam takan ral tlana ZRA zomi Sipai ten Myanmar Sipai antran rual pui le don ani chuan NUG in ZRA zomi hi ado don ani ti in news pakhat chuan ata langani kanram din mun thlir vel na ti Moses azia khi atop na ngai thate ang manni khan thathum ti thupui mangin kan han soi nuala tuna thani chu kan mangzo ti ti chu anita a tuna po hian kan ram kal dan tur ri ruang chu alang chhotan ta a kan soi to ang khan US tan po kan ram democracy kong hi apoi mo ma kan ram chung changa US le UN an tlomani chuan ram dang abikin Asiana hian mani ram chung buaina a ram dang in rol phal lo ti thupui mangin
sipai lalten thu nei na pong lak an chin pha anga chung mi te chu China chuan tuna min ong hlai nara hruya athila du a ati ang hian athu hnuaya da in chung rama thil rohlu te chu sipai lal te kal tlangin adu in aram lama aseng lut to donani ti chuan dictator anlal supanga mipuin hreom kan tuar ba ka kan rama rare art khowela wang em China in arama tuna athiar lu tlut ang hian ramdangami te po an la lut zelanga China chuan nuclear siam na te alamang tangkai le donani tin ram rang te chu a poisa puk tirin leiba thang akamanga ram tam takhi akut nuaya an lat lut don tuna po Myanmar Central Bank chuan ram ri Myanmar chunga po China poisa chu man phal pomani thu achua amak vakem ni ram ria chuan kanin pan trom vek tholom kan ti mai theya ma se ram khat Central Bank meu hetianga in rola man phal na thu thlenga an han suwa hi a ngai lo SSC an lal zel phei chuan China poisa vek kan lamang lawang ti asoi theilo chung ram te chu US le UA in an khrek ani pon dictator te chuan ram chung ro hlu lai chua lama tuanin sikle sa in lunglet danin ator pha le anga akara Russia in ral thuam khal theinan in dona khoi lai ya emo an chok chuak bokanga khovel zat ve hi chu China le Russia hian du tokin min chocolate mai donani chu wang chuan US hian heng hi amu awangin tuna Myanmar chungchang hi angai thu tak hle a Myanmar chungchanga UN le US an tlomani chuan khowela democracy atlu chetrananga China le Russia hian Asia khomwal chu communist danin min op mayang chu wang chuan tun hnaya po US State Secretary Anthony Blinken po Indonesia le Malaysia te ron kalin China kuta ta Myanmar ba ka Asian chopa nu chua tumin ma aron la ani tuna po US Upper House le Lower House Parliament pangni chuan President sign turin NDAA a an thelua amma a an lo duan Burma Act bill ti kan rambik thil ngai tua tur po na akal thui theinan senator thil ti thei tak pathum vel chuan he NDAA anti National Defense Authorization Act US tan nakum chunga mantur sumruwa manzat an pas da hian an ngai poimo ema wangin an zeptel ta ani NDAA tan hian parliament te chuan US dollar billion zasari somsari apasa chumi zinga tang chuan South China Sea le Taiwan chungchanga manatan US dollar billion sari le point khat ruatani tin Burma Act ti an zetel tak an ngai tu ho tura chuan Myanmar a hian China hi eng angin nge a in rol SSC te hi eng angin nge apui ru ti tele NUG pomle pomlo ennon CDM te eng tia support tu nge ti te chu soi ho wat du in US Foreign Affairs Finance Defense le USA ta te Senator McConnell chuan zo na siama he bill hi president in kum ina assign zo chuan ngai tu abo zui ngal wat tur ani to ani chuta tang chuan US lama tangin SSC te rek na ama ayana a local dona tuna SSC ten midang kaltanga ral thuam an leiruk na te po chuin an no pin vekarin om tin US in NUG a thlop apom ta ani chuan tuna US a kan ram poisa da kham US dollar billion khat po NUG in khoi phalna anei to anga PDF te po ral thuam lama apui thei zual to donani ram chung lama ni se KNU chuan UN riata no fly zone puan sak turin ngen na thua chua chuti rualin KNU tatmaha 7 te chu SSC te ka phalna le a thei chuan an kem te po lak thei tum turin a cha to bok tin hetiang ani to chuan ama ain KNU lama PDF lut an thanem chho ngei dona an tam pha viau bokang chutiang zel chuan san ram lama kukan MNDAA tenen po SSC te anin kap na sa hle a kachin rama KIA KIO tenen anin kap reng bok tun naya AA chuan ami pui te hne na namle sa kholama buaina
SSC ten cho chua an tum thu a riat awangin film khur turina cha ve mek bokani tun hnai khan vai pahnih velin arakan meichia an pong sual thu te athang le a hei hi SSC ten AA le Bengali inkara buaina a theina na an thang kamani SSC te hian hei lo po tun hnaya sagain kho then khata sa kho buaina cho chua tumin kol sa kho pui thiam phungchi korfual te chu zahni vel ordarin sipai lu an me kol saka an hak tira chung mi te chu ral thuam kengin kho then khata an wakwala an ka hlung chuan PDF ten pui thiam po an that ti in ram mi pui le khovel ma a pu mual phawan tum me kani en po ni se ka soi ve du chu tuna kan ram mep kha han en ula chaklam pheya ka chin san karen state atlar pheya heng state pathum hiral thuam keng polian MNDAA KIA KNU te ania thanglama chin state le yakhang ania chin chu kanin pu cha na sa in aka po kanin kap na sa chho to hle a kan ram lai li lam sagain magui kaya ram tela sipai thi tam na ber ber anni to ani mandalay nipido le rangun hi du angin an la che theilu tuk lo deuh chau ani to maya EAOS dangte mi pui lama an ron chet chho huna phei chuan SSC tan sahim na mun a tam to lo chu wang chuan min ong lai hi amang ang ru to tak zet ti hi kan riat a tha a tan se ang khote takte po jet fighter teme manga a be na hian enge a entir kan ti chuan nakina PDF tele EAOS te an tran rual huna chuan eng ti kong mai an me don lo ti a riat awangin tuna hian me mi tumin thei top a chu ani tui kong le lei konga an him lo mai ba ka an thi puk puk renga chunglam bak chet theina an nei vak to lo chunglam la hi nilengin khotina thlok reng turin thlo na le atui anei lo chu wangin atlom don tho tho nakina phei chuan no fly zone UN in ala puan ngei po ringila chu wang chuan tuna hian enge kan langa kan ti chuan ral thuam chi kan ngak to ani kan soi ang khan PDF te hian ka chakin an nuar zo ka na tur nei lo te pon engma hum lo po in lau lovin an thiam terwalin in do na an kala sipai thita se an silai lak thei tur changin an kal pe ani chuti khop chuan ram ta na nun na hla na SSC sipai kap chak thalai rual tam tak an omani NUG pon ral thuam kan nei theinan thei topin ma alameka EAOS te pon NUG in PDF te ral thuam a pek thei huna chetura apuan hun hi an ngak ve mek bok ani min ong layan China nge na mi pui athunun theina na lo ngak tura a hun tiam kha thathum mania tuna thani chu kan mang zo don chu ani maya chu wang chuan a hun a zo hnai to sia enga ma ne na chang thei si lo China tan la chuan tangkai na anei tlem chho tual tuala tuna phei chuan kumnga chungin China in Myanmar ama investment anei tlem per kuma thleng me kani China tan po tuna a huma a tran pui dan ba ka tran pui ngai na a to chuang si lo ne na chang lo tur lo pui ming chiat ve reng po China tan hiana ti chi to lo ani chu wangin min ong lai hi a chak ai ko top tran to a sipai nei zong zong ral ma tonga akal tir to a back up tur dang sipai po anei mumal to lo awangin police sipai nu pui te thlengin silai ka zir tur te ati to ani chu wang chuan tuna hian min ong lai hian a hlau thong mang angin thei top chu in ne na chan wat a be seya be pui a thak chia mania adin mun dik tak mi pui ten kan riat a hlau awangin a hia khunan a wau pu nga tin a vak vak mai ani tuna hian mi pui sipai ten ral thuam hi du anga an la nei lo awangin an ngak me kani a chuti chung chuan mi pui te hian an ei tur le an ral thuam man tur hian kan thei to pakat tran pui ero angai hle maya lo na wanga tom reng lovin apek theina ngai to in tran pui na pek theu tumila January tha zo lama chuan kan din mun po pathian zara athave to viewin arinom hemi en kara kan sipai ten tlak cham an nei lo nan thei to pin chom dol kan tum don nia
ปะเทียนคงไงนะสวยนะอินกันเหน่เงยโดนติโปะฮีกันริงเน็ตลัดโดนยา